ассалому алайкум дӯстони азиз, ин аст канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем бародаро. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд ва видеоро лайк гузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонанд бародаро. ҷои реклама холӣ аст бародаро. ягон кас фирмаи худро реклама кардани бошанд, дар ҳамин номерҳо занг зананд, мо ба ӯ ҳатман ҷавоб мегӯем бародаро. 1000 рубли русӣ 140 сомони тоҷикӣ мешавад бародаро. инак мегузарем ба видеои имрӯза. мошини якум Opel Bechka, соли бародаро 1998, объем мотор 1.8 16 клапаннаҳай, CD салонай бародаро, яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 27500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 196000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед. фикрҳои худро оиди ҳамин видео дар комментария нависед бародаро. мошини дуюм BMW тройка, соли бародаро 1999, объем мотор 1.8 бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 214000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини сеюм Opel Astra 8 бародаро, соли бародаро 2004, объем мотор 1.4 коробка механик бензин газ, яксола ҳуҷҷат дорад бародаро. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархи ин мошин 40000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 214000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини чорум Toyota Mark D, соли бародаро 1993, объем мотор D, коробка автомат бензин газ, яксола ҳуҷҷат дорад бародаро. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ин мошин 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 128000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. номерҳо аз тоҷикистон ҳам аст, аз Москва ҳам аст бародаро. мошини панҷум Mercedes Sechka, соли бародаро 1995, объем мотор 1.8 простои бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
ماشین عین حال قرار دارد در شهر خوجند. نرخ این ماشین 35000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 250000 روبل روسی می شود. باز سودا می شود برادران. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید برادران. ماشین ششم اوپل کاروان سالی برای 6997 ابیو موتور 1.6 بنزین گاز حجتش 100% برادران. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین این حال قرار دارد در ناحیه یوان. نرخ این ماشین 29000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 207000 روبل روسی می شود. با سودا می شود برادران. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. ماشین هفتم اوپل بچکا سالی برای 12000 ابیو موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین گاز. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 33000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 235000 روبل روسی می شود. با سودا می شود برادران. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. ماشین هشتم خوندای استارکس سالی برای 2002 توربو داره برادران. موتورش دیزل 1 ساله حجت داره. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 25000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 178000 روبل روسی می شود. حلش می شود به یگان اوپل استراجی یا خچیبک. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید برادران. ماشین نهم واز 21012 سالی برای 2006 ابیو موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین خالی برادران. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 24000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 171000 روبل روسی می شود. با سودا می شود برادران. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. ماشین دهم واز 2106 سالی برای 2004
нав хадавой кардаги бародаро яксола ҳуҷҷат дорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ин мошин 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 92000 рубли урсӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. бародаро ин нархҳои мошинҳоро ман намондам, ҳамин соҳибои мошин худаш мондагиай. занг занед, бо соҳиби мошин гап занед. хайр, то видеои оянда. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.